Il y a une belle femme. D'accord. Chaque fois, vous me basez, je bonne. Guys. C'est melon. Melon, ça a coûté $1. Moi-même, je mange moitié. Il fait fréquemment prendre 2. Mais quand il y a la calme, je ne sais pas qui ça pour me faire. Vous comprenez? Est-ce que je peux manger tous les 2 ou bien je peux faire un autre bagage avec ça? Guide la dit, la manger par là, moi-même, je peux manger moitié. Oh. Yes. Mucho para mí. Señorita. Quisiera bailar con tu melón en esta música. Es muy peso. Te lo suplico. Ayúdame a comida. Es mucho. Hola, gentes. Il y a un monde qui est sorti dans l'église là, qui est passé là. Yeah. Et dis comment faut manger tout le melon ça? Vous mangez avec mon partenaire qui a venu là, il a deux crèmes avec. Maman de se veut partager, m'a changé. Il reste compartir. Dame eso. Te da eso. Señor. Melón por hieros. Esto no es melón, esa tía. Mano patin c'est la bombe. Melon pour ice cream, pour crème. Je sais pas mon qui peut me. Je sais peut-être courir monter la caille, mais la caille. C'est le débat ça. On vient mettre des là. Si comme moi pour manger avec tout madame moi excusez-moi. Ça vient mettre des pour dame là. On va aller à tout grande mon besoin finir. Guys, el melón bon rico. Vous montrez-nous comment plaque machine quoi de fait, mais comment on fait. Vous connaissez que crazy comme tu vois. Il y a une belle femme, d'accord. Chaque fois vous me basez, je bonne. Tengo frío. Bon sûr. Frío. Ya me voy a poner. Es frío. Yo eres bandero. ¿Sabes cuál es eso? Un babzu. Get la madame sac bandero, un babzelo. That's in frío. Babzu. Oh, melon fait quelqu'un. M'acheter 2 boîtes de melon à $1.25. Les cases, galopé. Non, prime. Niveau côté, moi-même comme touriste, je vais faire photo pour pays, je vais tout pays. Je me dis, comment on fait? Je viens dans le pays tout le temps, pour les Haïtiens qui viennent ici, je fais vacances, je prends une photo pays, et puis je prends une photo pays. Qui est ça? Je me dis, oh oui, nous sommes supposés mettre des photos pays. Ça n'a pas aucun sens. Je dis, non, nous sommes supposés mettre des photos pays. Parce que moi-même, moi, c'est touriste. Voilà, Seigneur. Un message. Nous pas les militaires dans le monde. Je suis dans la rue à la partenaire. On met le cabat, voilà. Guide la pris. Il ne veut pas manger melon top pour moi.
De la princesse, yo ba nou 2 boîtes melon. Melon te kouse 2 gros melon wè achete dans Costco. Nè kaze m'a manje melon. M'pa kite melon sa te vre. Melon sa kou. Mais pas cae, guys. Tolito. El parque Torito, ¿verdad? Ella dice que estoy loco. ¿Verdad? Estoy loco. Ella dice que estoy loco, sí. Sí. ¿Ah? Yo te quiero así loco. Oh, no me fuese capaz de... Me te quiero que te esté en la historia. Empty. Final melon de base. Guys, maintenant qu'il a fait manger melon pal pour nous avancer. Ay melon mal gen boîte la sans doute mal modèle. Bob melon, hein? Dime. ¿Qué pasó? Me da melon. Bob melon? Sandía es, no es melón. Kita ba con em. Oh. Hey. Kita ba con em son melon samurai. En tout cas, nous sommes melon samurai, bon ensemble. Oh, toi. Bon, pose une question. Me pose une question. ¿Hablas español? Una pregunta. Me pose una question. Tú no sabes que puedo cortar la la melón y el propiedad de la melón, del melón. ¿Ah? Esto es un samurái. Yo cortar todo. Melón, mueles. Estás loco. Bon. Ya vamos. Debuté tú eres loco. Acabó. Qui va passer à l'infinitif. Ah, oui, non, guys. Vous comprenez, non? Il va manger melon par là, pas bon. Voilà, bon. Voilà, moi, quand guitare. On va aller mitad del mundo. On va aller mitad mundo. La case, guys. Melon tellement bon. Nous avons mangé 365 melons. Alguien compartió su melón conmigo y lo pregunta a ella si no sabe cuál es un samurái de melón y de mujeres. ¿Cuál es la diferencia en un samurái de melón y de mujeres? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes la verdad? ¿Cuál es un samurái? Ah, ok. Ella no sabe cuál es un samurái. Batman el plus. Un samurái eso. Nous coupons toute bagarre qui passe pour côté nous. Mouche. Melon. Mesdames, même temps. Je vais m'appeler papa. Je vais dans les nouvelles. Je cherche par la police. Parece que esta zona todo será porque no tiene comercio. ¿De verdad? Son zonas residenciales. Son zonas comercio. No. Comercial. Son zonas residenciales donde solo la gente habita. Crase. Ya es mlu. Même moi non pas monter. Ça c'est pour quitter après aller moi. Si nous à côté gagner je tête mon na plein tête là lamboile ba très boule ma on on va faire mourir là. Alright. Okay. Vámonos, Miss. ¿Por qué estás riendo de mí? No me estoy riendo. No, taxi jaune. Et puis, ça passe à papa. Il y a des drapeaux vert, blanc. Te dije que estoy feliz de verte y de estar contigo, entonces si te miro es porque estoy feliz, no porque me estoy riendo de ti. ¿Puedes comprender esa parte? Ah, ok. Ahora si te molesta, no te ríes. No caso, o Guga monte mais, guys.
Au goût. Aïe, aïe, aïe. Comment ça? Aïe. Sí, Jean, ¿cómo te Es el frío, bien, íbamos por el sol. Sí, Jean. Uf, vamos por el sol y vamos bien por el sol, ¿sí? Por el frío. Allez. Moi, el garçon qui a pété courir là. Y amigo, te Eso es espíritu. Ay, 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 ay. Ay, 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 espíritu. Ay, ay, ay. Ya mismo te mandan a ponerte mascarilla porque muchas veces estornudas. Tenemos a preguntar a ese taxi cuánto será para ir a la punta del mundo. No piensa? podemos ir a la mitad del mundo, ya te explicaron, está cerrado. No Tenemos dos amigos, Pitbull y qué. ¡Ey! Muy lindos. Gracias. Ok. C'est des belles chiens. No podemos ir a la mitad del mundo porque está cerrado, ¿qué vamos a hacer? No quieres ir ahora. Vamos a la Virgen. Al panecillo. Panecillo. Ok, está bien. Y las mujeres. Ok. Ok, San Francisco, ¿a dónde está? Puedes buscar a tu teléfono. No tienes miedo. Estoy en un Brasil. Nos vamos en un taxi, creo que en San Francisco. No es lejos. Quiero caminar. No vale no la iglesia de San Francisco. Ay, espérate entonces. Déjame preguntar. ¿San Francisco es lejos de aquí? La iglesia de San Francisco. No es lejos. ¿La Basílica de San Francisco? Yo visito allá. Creo ir a San Francisco. Más. ¿Como 20 minutos? Un momento. Deja de gritar. Momento. Mi hermano San Francisco, sí. La iglesia de San Francisco. San Francisco. Véngase ahorita de aquí de esta cuadra, está la iglesia de la Basílica. Ya se subimos ya. Ahí se va rectito por la Venezuela mismo. Oh, No la Venezuela, o sea, es más como 15 minutos. unas 6 cuadras. Donde está el parque del presidente. Oh. Sí, se ubica ahí. Exacto. Ya. Ahí llegaría, usted ya está ahí. Está aquí el parque. La siguiente cuadra es la García Moreno. Va para allá, a la otra cuadra, a la izquierda. Ahí cualquiera le dice dónde está la. No, tranquila. Muchas, duro ahí. muchas gracias. Cuidado el carro. El celular y guardarla bien. Ok, muchas gracias. Tienes buen fin de semana. Ahí con lo mismo. Ok, señor. J'ai dit que l'église San Francisco va loin. Señor, Hoy a ti se te ha dado por quererme cargar con on est supposé aller là pour nous voir côté l'église hier. J'ai dit nous n'avons suivi même l'église, nous sommes allés là-dedans. Et puis quand nous faisons dans l'église ça, on a juste viré à gauche, puis nous suivi l'île. La mène nous dans la place présidentielle. Et là, nous dans la place présidentielle là, et puis nous avons côté de nous. Ça très bien. Yo, font ça, bien lui même. Es a Buda. Oye. ¿Por eso? Esa es la Venezuela, va derecho, Sí. caminando. Eso Como sí. 15 minutos. Ojo, los celulares bien guardados. El presidencial. Sí. Plaza presidencial. Exacto. Ok. Muchas gracias, señor. No es tan grande, se llama. Okay. Yo, guys. We're riding Voy a desmayar porque no he comido. No. Tú tienes hambre y tú no quieres comer, no es mi falta. Tú no quieres comer, no es mi A falta. ver, pero ¿dónde vamos a...? Vamos. Allá comemos, ¿ya? Tú también Mas é besoin manger. Il va manger. Bueno, c'est pas moi-même. Moi-même, je suis soldat. Yo puedo pasar 2 días sin comer. No es bueno para tu salud, te lo recuerdo.
No, no es bueno para tu salud. Para la tuya tampoco. Estoy bien. Muy bien. ¿Quién te dijo eso? Yo te digo que estoy bien. Yo no te veo bien. Okay. Ok. Nous sommes chez l'église, guys. On va suivre l'église. Je ne vais pas monter pour me suivre les directions. Pour aller dans l'église. San Francisco. San Francisco. Nous allons aller. C'est des blancs là avec des petits monde tout petits. Bah, on est qui ça a changé. Un bon petit monde tout petit. Ah. Yeah. C'est des petits tontons tête blancs. Des boules.